Dikgang tsa Botswana Connect di go kopanya le nna City ke a gakwa a jaanong re lebe ditlhogo. Khamphane ya metsi e mo thulaganyong ya go phutha dikoloto. Makgotla a East African Community le SADC a nonotsa lekoko la one le le tsheganyang mo ntweng ya kwa DRC. Go tsa metshameko setlhopha sa Zebras se fenya motshameko wa boraro wa mo letsholong la go ipatala phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe. Motswana wetso amogela dikgang tsa rona tsa nako eno. Lefatshe la Botswana le solofetse go saena tumalano ya go simolodisa palamente ya lekgotla la mahatshe a SADC e tla thusang go hehosa ditlhabololo tsa kgaolo. Tautona Advocate Boko o tla saena tumalano eo tshokologong eno mo Gaborone. Mogopolo o fa o ka atlega go solofetse gore palamente eo e thusa gore kgaolo e bua dikgang tsa yone ka lentswe le le lengwe fela, e rotloetsa tirisano mmogo, e rotloetsa puso ya ka batho gareng ga tse dingwe, mme gore seo se diragale mahatshe otlhe a lekgotla la SADC a tshwanetse go baya monwana tumalano eo. DTV News e tlabe e go tlisetsa kgaso ya tiro eo ka nako ya bobedi. Mme jaanong fa re le ba tse dingwe, Tautona Advocate Duma Boko o boletse fa tsere tshwetso ya go tlhoma mothusa tona kwa lephateng la tlamelo bana le thuto go tswa kwa moding. Tautona o boletse fa seno se gwetlhilwe ke go bo lephata leo le na le tiro e ntsi ya go diragatsa maitlamo a lone. Mo nakong eno lephata le le eteletswe pele ke tona Nono Kgafela Mokoka. Lephata le le la fetolwa leina go akaretsa tlamelo ya bana ka maikalelo a go betla bokamoso jwa bana mo go simololeng fa ba tsholwa go ya kwa thutong e potlana. Let me confide in you here and now. Because of the size and scale of the ministry, and tell the minister, we are going to do a little cabinet reshuffle, which will move one minister from the Ministry of Higher Education to become Assistant Minister at Child Welfare and Basic Education. Mme go tse dingwe khamphane ya Water Utilities ya re e tla simolodisa lenaneo le le mašetla la go phutha dikoloto mo bathong ba ba e kolotang. Tona ya metsi le bonno rre o nnetse Ramogapi a re khamphane eo e setse e kwaletse batho ba ba e kolotang metsi dikwalo e ba kopa go ya kwa ofising ya yone go ya go ipobola ka thulaganyo ya go duela sekoloto sa go itsa go kgaolelwa metsi. Re Ramogapi o ne a bua se a lekodisa babega dikgang ka lenaneo le lešwa la bonno le ka lone baikopedi ba tla bong ba agelwa matlo ka ditlhwatlhwa tse di botoka le go lekodisa ka tshwetso e tserweng ke puso ya go fokotsa ditlhwatlhwa tsa metsi. Ke o lebogile Radipotsane go na le koo. Koporasa ya metsi tsweletse ka go kopa batho go duela metsi morago ga gore lephata la metsi le bonno le itse se setšhaba ya ditlhwatlhwa tsa metsi di tla ukudiwa ka 30% kgwedi ya Moranang e simolola. Rre Ramogapi a re go botlhokwa gore batho ba duele sekoloto se saletseng kwa morago ka jaana madi ao e le one a dirisiwang ke koporasa ya metsi go tsamaisa merero ya yone. Ke molaetse gore re senai batho ba ha ba ntse ba sa duele re ba kgaolele metsi. O ba kwalle dikwalo step sa ntlha ke morere ka re o ba kwalle dikwalo gore nya duela mara ba nthela re ke ba kwaletse mme ba bangwe ba duetse ba bangwe ba boe yaanong la bobedi rra ba kwalle gape bora re tsana mo agreement ya payment plan gore ba tsene mo go yaanong ga ba sa tsene mo teng ga ba defaulta o ba kgaolela ore ga se nna ke bone instruction from the minister. Re Ramogapi o boletsa lenaneo la bonno le ta ha ba ikwepedi sebaka sa go thopha memealong e harologanyeng ya kago e le meraro. Tumelo ya me ke gore bodirela puso bothe ba bona gore re eme ka dinao re thwahetse ebile re na le di-target tsa gore re batla ga 100,000 houses. So ke tebe ke di emetse ka dinao le nna go bona gore matlo a agiwa Batswana ba bona. Ke selo ke tsamaya metse le metsana gore le bone ba mpolele gore se se ka diang ke gore re bo re change le di-plan le gone ke selo se Batswana ke tsang gore
ga gona ope o ka sekeng a se itumelele ga go monate gore e re go tsamaiwa go bo go bonwa e le gore a gore le mo uniformo ka re lo bana ba sekole dipolane tse tsotlhe di tshwana mme ga gongwe tota e le gore yone plan kana ka go ya ntlo eo o a e duela kgwedi le kgwedi mme ga o hiwe choice ya gore ka ke ithusetse se dirwang ke puso se gatelela maiteko a lekgotla la ditšhaba le le rotloetsang mahatshe go ta ka mananeo a ka thusang batho go nna le bonno ja se nna la ruri le go a setšhaba metsi a phepa ke o lebogele Redipotsane Botswana Television ga borone. Mookabedi wa lekgotla la Africa Association of Quantity Surveyors Re Matthew Ngulube o kopile puso gore pateletse go thapiwa ga baitsanape ba ba ikemetseng ba kago kana quantity surveyors mo ditirong tsotlhe tsa puso ka seo se tla thusa go tokafatsa boleng le bokgoni jwa ditiro tseo. Re Ngulube o ne a abelana se le tona ya dipalamo le dikago Re Noasalakae kwa phuthegong ya baitsanape ba tsa kago mono ga borone ka Labobedi a rutwa Tsholofelo Tombale. Puso e tswa kgakala e sa itumelela bontsi jwa ditiro tse di dirwang mono gae ka dingwe tsa tsone di hetswa morago ga nako fa tse dingwe di lopa madi a hetang a neng a dumalanwe. Seemo se se kokonela puso segolo jang mo nakong e puso e lelang ka tlhaelo ya madi. Mme mo phuthegong e ya baitsanape ba dikago quantity surveyors go ne ga tlhaloswa fa go tshwana le gore puso e dirisana le bone go thusa go hokotsa dikgwetlho tse di fitlhelwang mo mohameng wa dikago. It is undeniable that the absence of the independent cost consultants, specifically ga go ka ke ga ganelwa gore go tlhoka baitsanape ba dikago ba ba ikemetseng go dira gore dikago di halele di agiwa ka madi a a fetileng a neng a dumalanwe. AAQS e rotloetsa puso ya Botswana mo go tlhoafetseng gore e diragatse ka bonako molao o tlamang gore go thapiwe baitsanape bao mo ditirong tse di ntseng jalo. Engagement of independent quantity surveying professionals in all public infrastructure and construction projects. Quantity surveyors, yourselves, I think. Baitsanape ba dikago ba na le seabe se se botlhokwa mo go laoleng ka fa madi a dirisiwang ka teng mo ditirong tsotlhe tsa dikago. Se se botlhokwa le se se tlhokegang fela thata ke gore ba tshwanetse go dira ka natla go tshegetsa maemo a kwa godimo a boikanyego le go netefatsa gore ditiro tseo di dirwa ka madi a a lekaneng. And ensure that projects are delivered within budgeted time, budgeted scope, and indeed within the budget. Tona gape o ne a gatelela botlhokwa jwa go oketsa bokgoni jwa Batswana go netefatsa gore mehamo wa dikago e nna o ikanyegang. Too many large-scale ditiro tsa dikago di le dintsi tse di tona di santse di neelwa dikhampani tsa mafatshe a sele tse di sa feng batho ba rona dithata le boitsanape bope. Re tshwanetse go tlhama melawana e seng fela go rotloetsa tirisanommogo ya dikhampani tseo le tsa mono gae mme gape go netefatsa gore ba amogana dikitso le dikhampani tsa rona. There is transfer of skills. Baitsanape ba mono gae ba itlamile go dirisana le puso go tokafatsa ditiro tsa mehamo wa kago ebile ba kopile puso go ikgolaganya le bone ka nako tsotlhe. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tona wa thuto e kgolwane Prince Maele a re go botlhokwa go fetola megopolo ka mokgatlho wa thuto ya TVET gore lefatshe leno le ungwe maduo a nametsang go ka godisa itsholelo. Tona Maele ho na bua se ko pula semmuso ya Human Resource Development Skills Fair and Career Clinics Zila Mabane mono ga borone go bona sehedi na le ko. Lethoko la ditiro la palo e tshwarang 34% mo bananeng la apesitse lehatshe leno kobo ka letshoba jaaka puso e bereka bosigo le motshegare go tokafatsa seemo seo. Mo go lekeng go dira seo, puso e supa fa thuto ya tiro ya diata ya TVET e le nngwe e ka thusang fa setšhaba se ka amogela gore thuto eo ke yone e ka hedisang thaelo ya ditiro le go tisa ditlhabololo. Seo se senogile kwa ditshupong tsa banana ba ba ipaakanyetsang dikolo tsa ithutele tiro. TEME comes at a critical juncture. Setlhogo se se taka nako e maleba jaaka puso e supile fa e ikaelela go thabolola dikolo tsa tiro ya diatla tsa TVET. Re tshwanetse ra ithaganelela go hetola ka fa batho ba akanyang ka teng mabapi le dikolo tse gore baithuti ba taba di amogele ka dithuto tsa tsone di ka thusa go thabolola itsholelo ya lehatshe la rona. In an ever-evolving global economy. What is even more concerning is that the majority of this unemployed youth are secondary school leavers.
Se se tshwenyang ka kgang e ke gore lethoko la ditiro la mabana ba ba tswang kwa dikolong tse dikgolwane le tsa ithutele tiro ka dipalo tse di go godimo tsa 68.7% le 13.8%. Go henya seemo se, re tshwanetse ra tla ka megopolo e mešwa e ka thabololang ditsamaiso tsa mogama wa khiro, re tshwaragane le bana le seabe ba ba farologaneng. With all critical stakeholders, including the private sector. Lekalana la HRDC le le rweleng boikarabelo jwa go netefatsa gore dikitso tsotlhe di teng le supa fa le tla tswelela le gakolola le go golaganya dikolo le madirelo. This annual speaks for its events to your dedication in shaping the future workforce of this country. This is highly commendable. Phuthego e thusa go betla tsela ya isago e botoka ya lehatshe leno. Se se a itumedisa thata e bile ke dumela gore dikitso go tsweng gone fa di tla sologela ba le bantsi molemo e seng banana hela. Re tiiswa maoko ke go thathela setšhaba segolo jang bana ka dikitso. We are shaping the future by equipping learners with tools and the knowledge they need to succeed in fast-changing world. The development of the workforce in industry. We work with industry very intimately to ensure that there's workplace. Re bereka le baitsanape ba megama e farologaneng go netefatsa gore bodiredi bo a rotontshiwa. Ka jalo re bangwe ba ba na le seabe ba ba thwathwa ba ba ka thusang mo thabologong ya ditiro. Ka jalo re itumelela gore re ntse re tshwaragane le lephata la pereko le selegae gore ba seka ba lebagana le thutogela mme ba kgone go dira ditiro tse dingwe tsa diatla. Can be just at the right time, at the right place to transition young people from education sector into the world of work. Le fa go ntse jalo, go boletswe fa dikolo tsa tiro ya diatla kgotsa TVET di ka thusa go alosa baithuti ba ba kgonang go itirela le go thama dikgwebo tse di ka helelang dithapa banana ba bangwe. Go bona Netsehedi, Botswana Television, Gaborone. Tona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile motshegwa o gateletse botlhokwa jwa go nonotsha dikhansele ga mmogo le go akaretsa setšhaba mo gageng ditlhabololo tsa senelaruri go tokafatsa ditirelo le itsholelo ya lefatshe leno. Fa a bua mo phuthegong ya khansele ya Kgatleng kwa Motšhodi ka tsatsi la mosupologo, re motshegwa o tlhalositse fa lenaneo le la go neela dikhansele dithata tse di maleba go fitlhelela maikaelelo a Abigail Samson wa bega. Lenaneo le la go naya dikhansele dithata le santse le sekasekwa mme tsholofelo ke gore le tlisiwa fa pele ga Palamente ka kgwedi ya Phukwi. Ke ka moo Tona Motshegwa a tsamayang lefatshe ka bophara go etela dikhansele go tsaya megopolo le go baakanyetsa makhanselara go nna malalaalaotswe go amogela lenaneo le. Botswana have long expressed the desire for devolved governance where decision making. Batswana ba sale ba supile gore ba na le keletso ya go bona makhanselara a fea dithata tsa go tsaya ditshwetso tsa ditlhabolo tsa dikgaolo. Ka jalo puso e bona go le maleba go tlhama lenaneo le tla netefatsang gore boeteledipele jotlhe mo pusong bo fitlhela maikarabelo le maikemisetso a bone a go tokafatsa ditirelo le go godisa ditlhabolo tsa sennelaruri. Roles and responsibilities of central government, local governments and non-state actors to drive decentralized, inclusive and responsive service delivery and sustainable local development. Ya ka re tlhaelwa ke madiana re na le ditsamaiso le maano ya le gore ka tla ka ona ka dirang gore re kgone re kgoboketsa khansele madi mme kana re ntse re sena tsona those powers mme ga re di hilwe re ka di diragatsa without fear ra dira gore re tsenyetsa khansele a rona madi e ra hareletsweng ke madi a service teng e be le gore re ka kgona gore re tsaya ona madi a re thuse ga re ka hetola dilo tse dintseng jalo e tla be le ntse e le tsela nngwe ya gore ditiro tse puso e itshegetseng teng mo go tsona gore e di dire e kgone ya di hitlhelela. Mo go tse dingwe makhanselara a ntsha matshwenyego a bone mabapi le lenaneo la madi a ditlhabololo tsa dikgaolo. Jwa kgakala re itseela gore mo Palamente ke ene o tsang tshwetso ya bohelo mme tsatsi leno re itemogetse gore tota mo Palamente kgang ya go teng ke ene a tsang tshwetso ya bohelo nngwe ntse sa dirwe sentle go tshwanetse gore go na le tumalano ya botlhe ba e leng gore ba amega gone foo go tloga ka mokhanselara morafe kgosi le ena le included mo teng VET yotlhe se batlang ba se dumelana ke sone se se tliswang ko ke sone se se tlang le project gore e tle go go bone kgang e leng gore gompieko e tsentse kgaruru e re eletsang gore go ya pele tona ba ele tlhoko ke gone gore ba ntshe mo Palamente mo kgannye ya constituency e etelwa ke makhanselara le bokgosi ke bone ba le ma-VDC ke bone ba etelle madi a constituency a bidwang CCP. Ga ya ka re going forward di madi a bo development a boela re ntse re na le CCP
nna tumelo ya me ke gore ga rena go kopana le bothata ba CCP gore ka e dirisa mo gore tsamaiso e siame nna go ya ka nna ke gore gongwe ya le ga re tsamaya rotlhe VDC mo council le mo parliament re tshwanetse re dumalana re dire sengwe se e leng gore ya gona the betterment of this district go bohelong ba dilo tsotlhe e setsa VDC e setsa mo parliament. Lephata le la dikgaolo tsa ngao le tlamehile go netefatsa gore go na le dithuto tse di tseneletseng go ruta baeteledipele mo dikgaolong gore ba kgone go thusa setšhaba ka botswapelo. Abigail Samson, BTV News, Motšhudi. Moepo wa Nickel o tla bulwa kgwedi e tlang morago ga dingwaga tse di robang bobedi o tswetswe ntateng ya go tlhoka go dira sentle le ditlhwatlhwa tse di neng di fokola. Fa bua kwa phuthegong ya khansele ra toropo wa Francistown ga one Majere o tladitse fa go bulwa ga moepo o go tla rudisa itsholelo le go tlhabolola toropo eo. A re utlwe ke di bonye lekalake. Moepo wa Nickel o sale o tswetswe ka ngwaga wa 2016 morago ga se go neng go tlhaloswa e le go tlhoka go dira dipoelo ntateng ya go wela tlase ga ditlhwatlhwa tsa nickel. Jaanong tshwetso e tserwe go bula gape mo go sologetsweng go thama ditiro di le 400 mo go tla tsosolosang itsholelo ya toropo ya Francistown. Reopening of Nickel. The mine is expected to reopen in April 2025 with a projected employment of 400 people. The mine is expected to boost the city's economy and support other sectors such as retail, property, and transport. We shall from time to time engage with the mine on how we can work together to develop the city of Francistown and create a value chain around mining operations. Promote manufacturing to boost the Francistown economy. Ratoropo o tsweletse a tlhalosa fa khansele e tla buisana le bana le seabe ba bangwe mabapi le go bulwa ga matlhabelo a Botswana Meat Commission a nang le seabe mo kgolong ya itsholelo ya toropo. Nna le lona re tla itebaganya gape le kgang ya reopening of BMC. The city's economy has been stagnant since the closure of BMC. Rotlhe re a itse. So I intend to create a dialogue with the minister responsible on the possibilities of reopening of the abattoir to create the much-needed employment opportunities in Francistown. This will also help to revive the cattle industry around the city, as farmers will have structured market to sell their cattle. Le fa go ntse jalo maiteko a go tlhabolola toropo ya Francistown go nna mahelo mangwe a kgethilweng go tswakanya itsholelo ka fa tlase ga lenaneo la Special Economic Zone a tsweletse ka ebile khansele e simolotse go tlhabolola ditsha dingwe tsa kgwebo. Ke di bonye lekalake, BTV News, Francistown. Lekgotla la mafatshe a botlhaba jwa Afrika ke gore EAC le lekgotla la mafatshe a borwa jwa Afrika la SADC a okeditse setlhopha sa bone sa batsereganyi ba ntwa e tsweletseng kwa lefatsheng la Democratic Republic of Congo ka go tlhoma botautona ba pele ba mafatshe a Afrika go etelela dipuisano tsa le go tsereganya mo ntweng eo. Baeteledipele bao ba akaretsa tautona wa pele wa Kenya Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo wa Nigeria, Sahle-Work Zewde wa Ethiopia le Kgalema Motlantle wa Afrika Borwa ga mmogo le Catherine Samba-Panza wa lehatshe la Republic Central Africa. Kgato eno e ne e tla morago ga gore lefatshe la Angola le tswe mo dipuisanong tse ka ntlha ya ditiro tse dingwe le go itshuna nko ga mafatshe a mangwe. Go tlhalosega gape fa dipuisano tse di paledisitswe morago ga gore ditsolodi tsa M23 ba gane go baya marumofatshe kwa Walikale ba tlhalosa gore masole a Democratic Republic of Congo a santse a ba setse morago. Motsana wetso molwatsana o bo go ra jalo gore dikgang jaanong ke tse di amang tsa metshameko mme di eme jaana setlhopha sa the Zebras se letse se fentse motshameko wa sone wa boraro mo metshamekong ya go ipatela phatla kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe sa 2026 fa se ne se tswapetsa sa Somalia ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong o nngwe tshamekela kwa lebaleng la Obed Itani Chilume kwa Francistown. Dino tseo di tsene ka gape mohutsiwa mo motsotsong wa bo 73 pele ga mothusi Johnson a nosa ya bobedi mo motsotsong wa bo 72 a jaanong re bone matlhasedi ya motshameko.
Tshepo ke Selebale o romela mo karolong e kotsi gape Mohutsiwa wash a ba dira jalo ya ntlha gape Mohutsiwa sa bologo e batla go tswa mo karolong ya ntlha motshameko o e bona jalo ka tlhogo gape Mohutsiwa pero bone ba go sa jang sekhutlo Asaka Johnson o a romela se sentle Johnson a ba ya tlanya le letloa dira jalo ya bobedi the Mighty Zebras ba ipeletsa ba Somalia mme Motsotse Johnson o ile go tša monate le balatedi ba hasela Botswana ha ile Mamane o ipotsa gore ana go diragetse ka tsela ntseng jang wash goal number 2 re ntse re le mo go tsone dikgang tse di monate lefatshe la Botswana le tla tshegetsa kgaisano ya World Athletics Relay ya ngwaga wa 2026 se tla jaana morago gore lekgotla la World Athletics Council le neele lefatshe le tetla ya go tshegetsa kgaisano eo e le la ntlha seo se tla bo se diragala mo kgaolong ya Aforika a re tlhogometso sefako lefatshe la Botswana le setse le supile bokgoni jo bo go godimo mo go tsa mabelo jaaka batabogi ba mono ba tsweletse ka go dira sente go dikgaisanong tse ditona di tshwana di Olimpiki ga mmogo le go tshegetsa dikgaisano tse di ategileng di tshwana Botswana Golden Grand Prix. Pitelelo e ba lefatshe leno kwa godimo jaaka e le lone la ntlha mo Aforika go tshegetsa kgaisano e. Re winne bidi e le gore e sa le simologile ngwaga o hitileng wa 2023 ha ne re supa gore re na le keletso ya go tshwara kana go hosta the World Athletics Relay ra ya go tsenela tsone di World Relays ko Bahamas ya re mme ha re le ko Bahamas ne ra tsenela ra rutuntshiwa ka gore go bidela di relay kana any other what is called World Series World Athletics Series go dirwa ka tsela e ntseng jang. Moeteledipele wa Botswana Athletics Association Moses Bantsi o supile fa itumeletse pitelelo e a tlhalosa fa maikaelelo e le go tshegetsa kgaisano e ategileng go netefatsa fa lefatshe leno le nna mo maemong a mante fa le gwetha go tshegetsa dikgaisano tse dingwe tse di tona mo isagong. Hosting of this relay now opens the door for any other international. Go tshegetsa dikgaisano tse gore ba ya mo maemong a mantle a go supa bokgoni jwa rona jwa go tshegetsa dikgaisano tse dikgolo mo go tla re thusang le fa re supa keletso ya go tshegetsa dikgaisano tse dingwe tsa mafatshefatse mo isagong. Ke dumela gore re ya go kgona go tshegetsa kgaisano e atlegileng ka gore lefatshe leno le na le batho ba bantsi ba ba nang le bokgoni. And that will mean positioning Botswana now to Bontsi jwa nako go tshegetsa dikgaisano tsa mothale o go thusa lefatshe go le gontsi mo go thabololeng metshameko dikago tsa mabala maroko ga mmogo le go nna le seabe mo itsholelong. Lefatshe lone le tsile go boelwa in terms of economic benefits. Ha re le go Bahamas generated itsholelwa hela ka about $25 million, which is well over 300 million. So re sologela gore mo Botswana it will exceed that. Kgaisano eo e tla tshegetswa mo Gaborone kwa lebalela go la setšhaba motsheganong a thola gabedi go fita a le gararo ngwaga o tang. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Me jaanong fa re garela dikgang tsa rona motshwaradiphala wa motshameko wa volleyball le tiro setlhare a re go tlhotšhwa ga gagwe go nna mongwe wa batshwaradiphala kwa kgaisanong ya monongwaga ya Girls Under 19 Volleyball World Championships ke sesupo sa fa batshwaradiphala ba lefatshe leno ba na le bokgoni le dikitso tse di lemogwang ke lefatshe ka bophara. Setlhare o tlhophilwe ke lekgotla le le okametse motshameko wa volleyball lefatshe ka bophara la FIVB go tsamaisa metshameko ya kgaisano eo ya monongwaga e tla tshwarelwang kwa mafatsheng a Croatia le Serbia. Kagiso Molele kwa o tshwere dintlha. Setlhare o tlhalositse fa itumeletse sebaka seo sa se fileng go ya go tshwaraganya go dikgaisanong tsa selebego se se kalo mme ebile go ka ya kgolo mo go ene fa e sala ikgolaganya le motshameko wa volleyball ka tiro e tona thata segolobogolo mo karolong ya batshwaradiphala jwa monogae. Mo borefring ja rona mo gae go supa kgolo ya rona ke ra re lebile go reta re tswa teng le volleyball go ra go tsena mo stageng sa go officiate continental a bona re nominate gore anong ke go officiate world level go supa go gola mo go tona mo lephateng la rona la batsamaisa diphala ba Botswana.
motshameki wa pele wa setlhopha sa setšhaba ga mmogo sa BDF 6 o ka ile fa go bereka ka thata e le nngwe ya dilo tse di botlhokwa gore o lemogiwe mme o kgone go akarediwa mo dikgaisanong tsa mothale o. Go nna le course engwe gate e go baakanyetsang go nna international referee gate IRCC international referee candidate, so tshwanetse go a courseng ya teng ga o ira sente ko teng then o nna yone international candidate. Go nna le metshameko mengwe o tshwanetseng gore o e officiate e leng gore le nako ga o ira metshameko ya teng o assessiwa, so ga o sonona wa assessiwa ba kgotsogalela performance ya go ke gone o ta bona an international referee. Go na le yaanong ko godimo ko e leng gore le gone wa bo le international referee but at a higher level e leng gore yaanong go ta bo kgona go officiate di game at world level. O simolla ha ba sonona like the confederation e leng African volleyball ba kgotsogalela your performance ba tao ba go isa go na le course engwe e ruang for di FIVB ref ha o tsamaya gone ko wa tsamaya o tsenela course ya teng ha o hetsa course ya teng then go nna le tournament e leng gore le one is at world level e leng gore o tabo la seswa ka yone. So na re ka 2001 ka nna le tsona go attenda course ya teng e ne tshwaretse ko Mexico, so e rile morago ga tournament a teng ke gona e le gore nya ba kgotsogaletse ka kirang ka teng, then I was ke mo kang go promote ya no from international referee go nna FIVB referee. Mo godimo ga moo Setlhare a renta fela go anya dikitso tse di kwa godimo go nna karolo ya batsamaisa metshameko ya monongwaga go tsile gape go thabolola serodumo le seemo sa batshwara diphala ba monogae. Ha ke tswa kwa yaanong ke ta ke boela mo gae ke go rutuntsha ba bangwe ba e leng gore dira le bone go ba supetsa go ba ruta se le gore ke se ithutile kwa ka gore go rutega gone ga go nke go hella go o nna o rutega la ke a kwa yana ha so re ke a kwa ka gore nya ke itse sengwe le sengwe se se iragalang ke ntse ke a go ithuta gore be re yaanong mo nako ye tambe ke kgona gore nka go sheta bo di-Olympic mme ala se se teng whatever experience e ke tswang ka kane ke e leng gore ke ta ke e share le ba e leng gore na le bone kwane. Setlhare o thopilwe le batshwari diphala ba bangwe ba le bane ba kgaolo ya Aforika go ya go tshwaraganya go kgaisana monongwaga ya Girls Under 19 Volleyball World Championship e solofetseng go simolola ka kgwedi ya Phukwi e thola malatsi a le 3 go tsena e le 13 kwa mafatsheng a Croatia le Serbia. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Motsana wetso tsa nako ya bongwe dikgang di wela ka tsela e ntseng jalo mme gakologelwa kgang ga ke dilalanageng ga e le gore di go hitile tse dingwe di tlabe di latela jaanong ka nako ya bobedi ya monako ya gompieno ke lemoge ke ba ke leboge morwa rre Tshepiso Sekolo ya na rela dikgang tse ka puo ya diatla ke tla ke bua ka Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if